laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi alladi khalaqana insana وجعلنا بمنه وجوده وكرمه إخوانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته ونهج بنهجه وسلك مسلكه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أحبابي في الله، أحييكم بأحسن التحية وبأطيبها وبأجملها التي جعلها ربنا تبارك وتعالى تحية وتسليمة لأهل الجنان في الجنان، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى، وربنا الرحمن ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أرد يتأ الله سبحانه وتعالى تنقول الله تبارك وتعالى تقول إن ودي إن جياب إن ديرو تقول مكو تدل kanko subhanahu wa ta'ala woodinno en o itti en e waafeede o addi en e ngurdan tawi kanko tabaraka wa ta'ala o waɗi en e nder nguuɗo tagu makko ngu tawata ko jeyangu e ko ɓuri teddude e ko ɓuri mawnude e tagore makko nen woni jiyegol e ɓeeɗo ɓiɓɓe adam. aɗa yetta mo kanko subhanahu wa ta'ala e dow on non nema makko mawnuɗo o fewni en kanko subhanahu wa ta'ala faade e kaɗo dina makko woni kaɗo dina islam. onnon ko ɓuri mawnude e nema ko allahu subhanahu wa ta'ala neminta ɓiɗɗo adam ko faamingol mo kaɗo dina islam. oɗo neɗɗanke si tawi hawti ka gurdam makko aduna yanko janɗo o heɓi kala ko ɗaɓɓete e ko wiyete fiyakuji gurdam aduna, immorde e laamateeriji kañumma e jawle e teddule e galleji haa hewti e mbaɗɗateeriji e geɗalɓe. si tawi hawri allahu subhanahu wa ta'ala faaminaali mo kaaɗo diina islamu o jaɓinimo ka, haray kanko neɗɗanke on hay jooni o heɓaali taw ko ɓuri mawnude e nemaji allah tabaraka wa ta'ala ɗin. وَلِيُوِي قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. jooni meɗen jalla wa ala o wi ko ayyo nelaɗo muhammadun alayhi salatu wassalam humpitu mofte maɗanen wonde pellet yurmede allahu subhanahu wa ta'ala e ɓural makko ngal woni faamingol on kaɗo diina makko o jokkina on ka o jaɓina on ka. ɗum ɗo no ɓuri mawnude, no ɓuri teddude, no ɓuri moƴƴude edi dendanangal ko tawata kon ko ɗum woni ko ɓeeɗo heeferaɓe woni e mooɓude ka gurdan aduna ɗo, immorde e laamuji kañumma e jawle kañumma e geɗalɓe haa hewti e sifanin peeje. ko rasi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wosi tawi weltorte ko ɗum hana weltorode kaɗo dina islam fa bidhalika falyafrahu. aɗa yettamo kanko subhanahu wa ta'ala e dow ko faamini en kaɗo dina islam ko o nemini en jokkugol kaɗo dina. kanko allahu o wi walawla fadlu llahi alaykum wa rahmatuhu ma daka minkum min ahadin abada walakinna allaha yuzakki man yasha
o wi si wonano yurmede makko e ɓural makko woni ko waɗi e hoore meɗen hay goto e meɗen laaɓatano iwa e shirku, goto e meɗen laaɓatano iwa e naafiqaku e faasiqaku e bid'aaji e ko nandi e ɗin peeje. o wi kono kanko allahu tedduɗo mawɗo on himo laɓɓina kala mo o faala laɓɓinde, o faamina kaɗo diine islam kala mo o faala faaminde ka. eɗen wara no hanani e yen jarnumo yettenmo e dow ɗum. eɗen seedo wonde reweteɗo e goo wala handuɗo e demal ngal foddi e maggal sina kanko allahu tabaraka wa taala. eɗen takka ɗon kadi seedagol wonde oɗo nelaɗo suɓaɗo, oɗo jiyaɗo teddinaɗo woni muhammad ibni abdillahi alayhi salatu wassalam, koɓe jiyaɓe joomi meɗen tabaraka wa taala, nelaɓe makko kanko allahu jalla wa ala. eɗen toro allahu yo allahu ɓeydu mantore makko nden e jam makko on e kisal makko ngal e yurmede makko nden e dow maɓɓe, e dendanagal sahabaɓe maɓɓe ɓen, e kala neɗɗo artuɗo ɓaawo maɓɓe himo eto o tinno o wakkilo o ñentina oɗo sunna maɓɓe hentiɗo ha ñalande ɗarngal. hara yeeso ɗum hiɗen salmodira ngoɗo salminago islam, salminago neɗɗo julɗo wonande siɗɗo makko julɗo, salminago neɗɗo gomɗinɗo wonande siɗɗo makko gomɗinɗo. salminago ngo allahu subhanahu wa ta'ala waɗi hiwrago e salminago jiyaɓe makko tedduɓe ɓen ka aljannaji makko. o wi wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, e ayago o wi wa tahiyyatuhum fiha salam, e mana yimɓe aljannaji ɓen kamer aljanna ko yimɓe ɓe tawata ko ɓe hiwrodirirta toon, ko ɓe salmodirirta toon, ko ngoɗo salminago, ko ngoɗo hiwrago kisal. ara yeeso ɗum inchallahu tabaraka wa ta'ala ngal ɗo ñallal ngal tawata ko ñallal teddungal woni ñande tawi bimana oɗo jemma mo tawata ko jemma sappo donki ngon e ndeɗo hitande hulure 437 feppodiri e ñande 23 nduɗo lewru wiyetendu octobre woni 2015 e oɗo radio tedduɗo, radio mo tawata ko wiyeteɗo laawol kisal. ara inchallahu tabaraka wa ta'ala anwanu mawdu'u meɗen on o yiiloto toɓɓere no wiye al isti'dadu lil mawti, bimana heblanagol ndeɗo mayde, wonugol neɗɗo mo tawata ko neɗɗo wakkilo tinno, neɗɗo wakkilotoɗo o yooɓo, neɗɗo wakkilotoɗo o kasda fiyo kanko neɗɗanke on o hawru e ndeɗo mayde, tawa ko o weltanaɗo ka allahu subhanahu wa ta'ala, tawa ko o neɗɗo mo tawata ko fowtoytoɗo ɓaawo ndeɗo mayde, tawa ko o neɗɗo mo tawata ko woɗɗintinteɗo ɗeɗo lette allahu subhanahu wa ta'ala. si tawi hawri en ndaari moƴƴa en anndi wonde en dendanagal meɗen gooto e meɗen sikkitaaki o maayay. ɗum waɗi si tawi mawdu'u meɗen on en addiraali mo fii anndingol en wonde en maayay, bal ko addirɗen mo ko fii anndintingol en wonde ko en maayayɓe, e anndintingol en yen heblano kadi ndeɗo mayde. ko waɗi neɗɗo julɗo e neɗɗo keefeero ɓeɗo ɓe dendangal maɓɓe hiɓe fota ter gomɗingol e hoolagol wonde ndeɗo mayde no woodi. so yi joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en wonde kanko khalaqa al mawta wal hayah, o tagi ndeɗo mayde kañum may ngurdan ɗan. imam ibne kathir ɓe maaki ka tafsiru maɓɓe wonde allah tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en e on ɗon aya wonde anna allaha tabaraka wa ta'ala khalaqa al mawta qabla an yakhluqa al hayah. kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tagi ndeɗo mayde ko atti kanko allahu jalla wa ala o tagude ɗan ɗo ngurdan. idan
tippude oɗo aya tedduɗo joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en o janni en o holli en wonde ndeɗo mayde no hecciɗanɗo gurnan. ndeɗo mayde ko hunde nde tawata nde accata hay e gooto mo tawata ko marɗo wonki nde accata hay e hunde siwana allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko tulluttata. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o andintini en ɗum ka qur'anare makko teddune fi ayatin kasira e ayeje ɗe tawata ko ɗuɗuɗe moƴƴa. kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi wonde kullu nafsin dha'iqatul maut, kala ko wiyete wonki ko meeɗay ɗum ndeɗo mayde, bimana kala wonki ko allahu subhanahu wa ta'ala o tagi ɗum ɗo ko meeɗay ɗum mayde ko habbi ɗum mayde. allahu jalla wa ala o ɓanginani en ɗo wonde ko kala wonki ki o tagi kanko subhanahu wa ta'ala. ɗum noon foti ko wonki malaikajo, ma ko wonki nelaɗo, ma ko wonki annabajo, ma ko wonki waliyajo, ma ɗum ko wonki lamɗo, ma ko wonki jomiraɗo jawɗi, ma wonki ko woni wo ko woni e ɓiɗɗo adama, ma e mummunte, ma e jinnaru. allahu subhanahu wa ta'ala o holli en wonde ɗum ɗo fuu ko mayde habbi, ɗum ɗo fuu ko mayay ɗum, ɗum ɗo fuu ko mulay ɗum. e aya goo kanko subhanahu wa ta'ala o wi wonde kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. kanko subhanahu wa ta'ala o holli en wonde kala ko tawata koko fawi e hoore ndiɗo leydi, ɗiɗo fof ko piiji ɗi tawata ko lannayɗi lutta mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala. andi piiji ɗi tawata ɗin ɗi mulata, karamo koɓe alsunnati wal jama'a ɓen heɓe jantani en ɗum ɗon wona si tawi en daari ka sharhu sunna lil imam al barbahari rahimahullah, ɓe jantani en piiji ɗi tawata ko ɗi allahu ittintini e ko mulata kon gila e arshi makko on e karambongol ha hewti aljanna kañum yiite e ko nandi e sifanin ɗon piiji. amma ko luttiti kon ko tawata kon jantaka, allah tabaraka wa ta'ala riwari e hoore mum e ɗum ɗon lannugol koko andanɗa hoore ma ko yahay ɗum ha e sa'a. hara noon enen ɓeɗo ɓiɓɓe adam joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o riwanali en mayde, o waɗi si en naati ka o wiɗon kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala e aya goo o wi wonde kullu shay'in halikun illa wajha, imana kala ko andanɗa hoore ma koko tawata riwanaka lannugol, koko andanɗa hoore ma ko mayay ɗum ko hunde nde tata ko mulayde siwana kanko allahu subhanahu wa ta'ala. enen ɓeɗo ɓiɓɓe adam hiɗen naati e ɗum ɗon. allahu subhanahu wa ta'ala e yi oɗo nelaɗo alayhi salatu wassalamu tigi allah tabaraka wa ta'ala tabintinani ɓe ndeɗo mayde ɓe tawata ko kamɓe ɓura yiɗede ka makko, ko kamɓe ɓuri teddude ka makko, ko kamɓe bimana allahu subhanahu wa ta'ala ɓuri suɓade. kono kanko tabaraka wa ta'ala o diwnali ɓe ndeɗo mayde, o riwali ndeɗo mayde e maɓɓe. kanko allahu jalla wa ala o wi wonde innaka mayyitun wa innahum mayyitun. o wi annelaɗo alayhi salatu wassalamu ko amayowo, ammo men ɓuri yidde mo men ɓuri suɓade on, an e hoore maɗa ko amayowo, kamɓe kadi e hoore maɓɓe ɓe dendagal maɓɓe ko ɓe mayayde. allahu subhanahu wa ta'ala o wi e aya goo wama ja'alna li rajulin min qablik wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. o wi menen min waɗanali ɓanninke neɗɗanke hay e gooto ko attima annelaɗo alayhi salatu wassalam luttugol e ɗanɗo gurdan, ɓe mana ɗuɗuɓe attike ma wurude ɗo. adamu alayhi salatu wassalamu arno waɗi duuɓi wulure, kamɓe adamu alayhi salatu wassalamu ɓe hootino.
kadalika annabi nuhu alayhi salatu wassalamu ɓen kadi ɓe seenino ɓe wuuri ɗo ɓe noddi e nder duuɓi 950 kamɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalamu ɓe hootino annabaɓe yawtuɓe ɓen fof maɓɓe ɓe arino ɓeɗo fof ɓe hootino lamɓe arino ɓeɗo fof ɓe hootino o wi wama ja'alna li basharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum alkhalidun mi waɗanali ɓandinke hay e goto ko atti maɗa luttugol ka gurdam aduna ɗo eyo anti annelaɗo on a feƴƴini e kamɓe ɓeɗo yimɓe luttuɓe ɓe sikku wonde ɓe lutta ɓe heddo e ɗanɗo gurdam araɓe ma yaali ɗum ɗo ɗen ande ko hunde nde tata nde wawa wonde kanko Allah tabaraka wa ta'ala o holli en o ɓanginani en wonde nelaɗo on alayhi salatu wassalamu tigi o riwali e maɓɓe mayre o waɗi so wi wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul bimana muhammad alayhi salatu wassalam ko nelaɗo muhammad alayhi salatu wassalam ko suɓaɗo ka allahu tabaraka wa ta'ala kono noon yawtino ko atti maɓɓe nelaɓe bimana nelaɓe go attino ke nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓeɗo ɓe wuruno ɓe yettini nela joomi maɓɓe ɗen on saati ɓe sakkitiri maayugol ɓe hootake allah tabaraka wa taala so yi oɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓeɗo e teddude e yiɗede ka allah tabaraka wa taala kamɓe e hoore maɓɓe ɓe waalike ɓe feƴƴini e hoore ndi leydi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɗettama ɓe surrama kadi e yii nde hewtuno kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu kaɓe feƴƴina ɓaɓe nawni nde ɗo nawnare maɓɓe tiiɗunde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fewti ɓeɗo sonnaɓe maɓɓe ɓe landi sonnaɓe maɓɓe ɓen yo sonnaɓe maɓɓe ɓe newnanɓe ɓe wonaka nder suudu yumma aishata radiyallahu anha sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jaɓi ɓe newnani nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗo on woni ka nder suudu yumma aicha ɓe woni ɗo yeru ko ɓe woni ndeɗo nawnare tawino tiiɗude e maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe landi ndiyan ɓe ɓannana ndiyan kamɓe nelaɗo on ɓe ukka sookeje maɓɓe tedduɗe ɗen ka nder ndiyan ɓe ɓanta ɗeɗo sookeje maɓɓe ɓe sulma ngoɗo yeeso maɓɓe ɓe maka la ilaha illa allah inna lilmawti la sakarat ɓe maki wonde pellet reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal siwana allahu subhanahu wa ta'ala nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki wonde pellet no tabite ndeɗo mayde no mari musendiji ndeɗo mayde no mari sattendeji oɗo woni khalilullahi tabaraka wa ta'ala habibullahi jalla wa ala akramu khalqihi tabaraka wa ta'ala ilayhi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam nawnare nden nde tiiɗi e maɓɓe museni nin tiiɗi e maɓɓe on saati allahu subhanahu wa ta'ala immini jibrilu alayhi salatu wassalam wondude e oɗo malaikajo tedduɗo woni malakul maut almuwakkalu bi qabdi al arwah mo tawata ko mo allahu subhanahu wa ta'ala halfini mo allahu tabaraka wa ta'ala o neli e fi jaɓugol ɗiɗo ruhuji nattaka makko kanko allahu jalla wa ala kamɓe jibrilu alayhi salatu wassalamu ɓe seenudi e oɗo malaikajo tedduɗo ɓaɓe seenike ha ɓe hewti ka dambugal on saati jibrilu alayhi salatu wassalamu ɓe salmini faradda alayhi nnabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallama assalam ɓe rutti salminago ngon e jibrilu alayhi salatu wassalam on saati kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe landi ko hombo jibrilu ɓe maaki ko ana jibrilu wa ma'iya malakul maut ko min jibrilu miɗo wondi e oɗo malaikajo mo tawata ko halfinaɗo ɗettugo ruhuje ɗin nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe werni ɓe ɓe sanni ɓeɗo ɓe tolni ɓe ko waɗi ko hoɓɓe tedduɓe ko hoɓɓe mawnuɓe ko nelaɓe allahu subhanahu wa ta'ala nelaɗo on ɓe maaki wonde fa marhaban bi jibril wa bi malakil maut
ɓe maki ko saɗi ko tooli wonande jibrilu kañum may oɗo malaikajo tedduɗo woni malakul maut. ɓaɓe naati malakul mauti ɓe fewti nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ya rasulallah inna allaha arsalani ilayk wa amarani an uti'aka fi kulli ma ta'muruni in amartani biqabdi ruhika qabadt wa in amartani bitarki ruhika tarakt. kamɓe malakul mauti ɓe maki ko ayyo nelaɗo allahu tabaraka wa ta'ala allahu subhanahu wa ta'ala o imminilan o nelilan haka maɗa kanko allahu subhanahu wa ta'ala o yamirinmi wonno yomi ɗofto on ko ono yo nelaɗo alayhi salatu wassalamu e dendangal ko yamirtollanko si tawi hawri o yamirila yomi ɗettu ruhu moɗon on joni mi nattaka allahu subhanahu wa ta'ala mi waɗa ɗum. si tawi hawri o yamirila yomi terto ruhu moɗon on hande mi tertotomo mi hootaka allahu tabaraka wa ta'ala ha ñande kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wiyo mi aran wonki moɗonki. ɓa malakul mauti ɓe makani ɗum ɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo o fewti jibrilu alayhi salam ɓe ndaari jibrilu moƴƴa jibrilu alayhi salam ndaari nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe jibrilu ɓe maki ya rasulallah laqad tala shawqullahi ilayk ɓe maki kamɓe jibrilu ko ayyo nelaɗo allahu tabaraka wa ta'ala ko onon yo suɓaɓe allahu jalla wa ala allahu tabaraka wa ta'ala ko sawta on kon juuti kanko subhanahu wa ta'ala mo faala joni yon hootuka makko kawtiron e makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala allahu ko giɗo moɗon o faalama giɗo makko on kanko subhanahu wa ta'ala. on sati nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanti ɓe fewti jibrilu alayhi salatu wassalam ɓe maki ya jibril laqad tala shawqi ila rabbi tabaraka wa ta'ala ɓe maki min kadi darta pellet komi sawta allahu subhanahu kon juuti mi faalama joni hootude ka makko kanko subhanahu wa ta'ala mi kawtira e makko kanko allahu jalla wa ala. yeeso ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fewti oɗo malaikajo tedduɗo woni malakul maut ɓe maki iqbid ya malakal maut iqbid ya malakal maut. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki ko ayyo malakul maut ɗettu ruhu an on nattaka allahu tabaraka wa ta'ala ɗettu wonki anki ruttaki ka allahu subhanahu wa ta'ala. on sati malakul mauti ɓe immi ɓe tooli ka binde sala nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe noddi oɗo ruhu laaɓuɗo ɓe noddi kiiɗo wonki tedduki ɓe maki ya ayyatuha nnafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. ɓe yaltini oɗo ruhu nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yaltini kiiɗo wonki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe natti ɗum ɗo ka allahu tabaraka wa ta'ala. yumma meɗen aishata radiyallahu anha ɓe hayni ɗum ɗo ɓe tawi pellet hihi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe feƴƴini nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hooti ka joomi maɓɓe ari kamɓe yumma aishata radiyallahu anha hiɓe joɗɗini nelaɗo alayhi salatu wassalam ka buse maɓɓe hiɓe fawi hoore nelaɗo nden alayhi salatu wassalam ka hoore balbo maɓɓe ɗo. on sati ɓe yalti hiɓe kamɓe yumma aishata radiyallahu anha tawi gonɗi maɓɓe ɗin no yalta ka gite maɓɓe no ila ɓe humpiti ɓen sahabaɓe wonɓe ɗon wonde mata rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hooti ka joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala. fayuma aishata radiyallahu anha ɓe humpiti ɗum usman ibni affanin radiyallahu anhu humpitagol maɓɓe ɗum ɗengal maɓɓe ngal yalti ngal pandi ka yaasi hakke ko ɓe ngalɗi ko ngal wawali naatitude e on ɗon alhaali e on sa'a ɗon ka nder hunduko maɓɓe. ali ibni abi talib ɓaɓe humpitike habaru
ɗeɗo koyɗe maɓɓe ɗe way wasiɓe maayi ley maɓɓe ɓe yani ɓe deppiti kamɓe aliyin radiyallahu tabaraka wa taala anhu. sahabajo goto jiyanoɗo e min al ansar ɓa o nani habaru on o dari o wi allahumma qbid basari hatta la ara ahadan ba'da annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. o wi allahu mi torikema jaɓuɗeɗo gite an, mi torikema ƴettuɗeɗo darɗe an tawa ɓawoni laano alayhi salatu wassalamu mi yi'ata ɓiɗɗo adama ko hawre leydi ɗo ha mi maaya. no ndeɗo mayde nde tawata nde ari kane laano alayhi salatu wassalam nde ngalɗiniri ni ɓeɗo sahabaɓe ha umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ɓe maaki man akhbarani anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mat la adribanna unuqahu bi sayfi hada. sayyidina umar ɓe maaki kala on neɗɗo wi'uɗo law wonde nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe feƴƴini ka kaafa an ka mi jogitiɗo mi ittiray dande makko nden ɗum. ndeɗo mayde nde accali nelaano alayhi salatu wassalam ndeɗo ko mayde nde tawata nde accata hay goto e meɗen. goto kala no mari lajal Allah tabaraka wa ta'ala o wi ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala. o wi kanko subhanahu wa ta'ala wonde wonki hay e woti ki mayata hananaki kadi yo ki mayu siwana hara ko e dungay Allah tabaraka wa ta'ala. o wi wonki kin kadi no waɗana sa'a mo tawata ko happaɗo neɗɗo o yeru duuɓi ko o wurata kon ka gurnan ɗo himo happana ɗum. si tawi hawri kanko oɗo neɗɗanke ɗum hewti o nennantake yeru sa'a goto o arbinantake kadi. joni meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wa li kulli ummatin ajal fa ida jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. allahu wi wonde yimɓe kala yimɓe no marana lajal, mofte kala mofte no mari lajal, neɗɗo kala neɗɗo no mari lajal ittiri ko o wurata ko. o wi si tawi hawri sa'a makko on kanko oɗo neɗɗanke hewti kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi wonde kañum neɗɗo on o ardinantake yeru sa'a o nennantake kadi yeru sa'a. si hewti tum oɗo malaikajo tedduɗo aranay wonki neɗɗo on nattaki ka allahu subhanahu wa ta'ala. oɗum waɗi so ndaari meɗo mayne allahu subhanahu wa ta'ala o jantaniki en ka qur'anare makko teddunde o holli en nokkugo wonde mayde nden no ardude yeeso meɗen ka wonde yaade ton hiɗo yaade fotten e mayre nde fotta e meɗen. nokkugo kanko subhanahu wa ta'ala o holli en ka qur'anare makko teddunde wonde ndeɗo mayde e hoore mayre hinde ardande en ɓaawo nde hewtitoto en. kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi qul inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi alghaybi walshahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. allahu tedduɗo mawɗo o wi ko ayyonelaɗo ma kamɓe wonde inna almawta alladi tafirruna minhu ndeɗo de mayde nde wonɗon dogude e muɗum. ɗen andi goto kala e meɗen no dogude ndeɗo mayde ko waɗi kala sababuji ɗi tawata ko wonayɗi ha oɗo neɗɗanke o maaya en fo meɗen goto kala e men no rentade ɗum hattirde rentagol. seede muɗum si tawi ko neɗɗo mo tawata o yani o nawni goɗɗum muusimo o etoto hattirde etagol fiyo nden ɗon nawnare iw e makko tawa o maayi daali e mayre. wa kadhalika si tawi hawri kanko neɗɗanke himo taƴitude ɗatal o ndaara yeeso o ndaara ɓaawo o ndaara nano e ñaamo. si tawi otowal ngal waɗi hito kanko neɗɗo on o ɗenƴo o doga fiiwata ngal hawru e makko. nana kala mon ko tawata no wona sabu ha oɗo neɗɗanke maaya o hootake allahu subhanahu wa ta'ala goto kala e meɗe yeru embere taqa makko on mo dogude ɗum. allahu no wi woyonelaano alayhi salatu wassalamu ɓe humpitu en
ndeɗo mayde nde wonɗen dogude e muɗum kanko allahu subhanahu wa taala o wi fa innahu mulaqikum kayre mayde nden nde hawray e meɗen imana o ka wonɗen dogude ka wonɗen yaarude ɗon ko ɗon tigi kayre mayde nde ndeni iwtirde fotten e mayre ka laawol fa innahu mulaqikum kanko tabaraka wa taala e aya goo wi wonde aynama takunu yudrikkumul mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada o wi nokku kala ka laati ɗon nokku kala ka wonɗon ndeɗo mayde nde hewtitoto on ndeɗo mayde nde iwtiri ɓaawo moɗon nde hewtitoto hay si tawi hawri kaka kuɓeje ɓurɗe towude woni ka wonɗon imana siɗi hara ko building ɓurɗo ɓantade ɓurɗo towude on koye on woni ko wonɗa allahu tabaraka wa taala o wi si sa'a on hewti ndeɗo mayde nde hewtitotoma an neɗɗo on ka wonɗa ɗon e yi e oɗa aya o wi fa innahu mulaqikum wonde mayde nden nde hawray e meɗen neɗɗo ko fottata e muɗum ko o hawrata e muɗum koko tawata koko woni yeeso makko e aya ɗin mo o wi yudrikkumul mawt mayde nden hewtitoto en ko hewtitoto neɗɗo koko woni ɓaawo makko idan oɗo neɗɗanke mo hani wadde ka haqqille makko inana an oɗo ɓiɗɗo anam ɗa hani wadde ka fondo maɗa ka haqqille ma wonde ko hakkunde ndeɗo mayde wonɗa jillude ko hakkunde ndeɗo mayde wonɗa waalade ko hakkunde ndeɗo mayde wonɗa jooɗade dal ko hakkunde ndeɗo mayde wonɗa dillude an oɗo neɗɗo e hino hinde yeeso maɗa e hino hinde ɓaawo maɗa hidayaade hakkunde ɗum ɗo joni noon ndeɗo mayde kayre ko nde habbi ko timmugol lajal oɗo neɗɗanke nde habbaki wiwgol oɗo neɗɗo nawyi nde habbaki wiwgol oɗo neɗɗo furɗi nde habbaki wiwgol oɗo neɗɗo heɓi jawdi nde habbaki wiwgol oɗo neɗɗo heɓi laamu nde habbaki wiwgol kayre mayde nden wonde oɗo neɗɗo o heɓi zurriya e ko nandi e sifa ɗin piiji joni mo wawi yaade laa bal kayde mayde nden ko nde habbani neɗɗanke on koyo sa'a makko on timmu joni noon on sa'a ɗon hay gooto e meɗen anda ko sa'a hombo woni ko o mayata e oɗo jemma mo wonden e muɗum hande min oɗo wonɗo on e wowlande e onon ɓeɗo wonɓe heɗade ɗo hay gooto e meɗen ala garanti wonde o immoday e wonki makko kin e oɗo sa'a mo jooɗiɗen e muɗum ɗo hay gooto e men ala garanti wonde si tawi o waalike hande o ɗanike o finiday e wonki janngo bimbi hay gooto e meɗen ala garanti si tawi hawri kanko neɗɗanke o weeti bimbi o finidi e wonki o hiiriday e kin wonkiɗon gooto e men ala oɗo garanti waɗi si tawi abdoullahi ibni umar radiallahu anhu e oɗo hadis maɓɓe wonɗo ka sahihu lboukhari nde nelaɗo alayhi salatu wassalamu fewtunoɓe ɓe nangi walbo maɓɓe ngon ɓe maaki kun fi duniya ka annaka garib aw abiri sabil ɓe maaki ko ayyo payku wonu ka gurdam aduna ɗo wan neɗɗo mo tawata ko neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko koɗo aw abiri sabil ma wuren wona ka gurdam aduna ɗo wan neɗɗo mo tawata ko taƴitowo laawol e gandi si tawi neɗɗo wi'ama ko o koɗo kanko neɗɗo on no gasa ka o neeɓa ɗon no gasa kanko koɗo on ka o tañƴino wonde o luttay ɗon no gasa kanko koɗo on ka o darna o inna ñande o fokkiti o yeeyay no gasa kanko koɗo on o inna joni yo o wakkilo o resa o wona ɗon o waɗa njulankako seeɗa ha ñande o eggata o yaha kono si tawi kanko neɗɗanke on o jogitike wonde ko o taƴowo laawol neɗɗo mo tawata ko fetejo ko pelletti hiɗen andi fetejo ko ha hande o darnali e laawol fetejo ko ha hande o jaɓata jombude e laawol fetejo ko ha hande o jaɓata wadde njulankako e laawol dal kanko fetejo on haray ko o woni wakkilade fof wakkilade kono o hewtira ka o fokkiti ton ene laano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki
wonde gooto kala e men yo wonu e ono aduna won neɗɗo mo tawata ko taƴitowo laawol. Abdullahi ibni umara radiyallahu anhuma ɓanelano alayhi salatu wassalam wasiike ɓe ɗum ɗo waajike ɓe ɗum, kamɓe kadi ɓe laati hande kadi hiɓe waajo wondiɓɓe maɓɓe ɓen, kamɓe Abdullahi ibni umara radiyallahu anhu ɓe talaatino hiɓe ma kayno wonde ida asbahta fala tantadir almasa wa ida amsayta fala tantadir alsaba wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Abdullah ibni umara radiyallahu anhuma ɓe laatino hiɓe ma kayno wonde ko ayyo neɗɗo, ko ayyo jiyakun allahu tabaraka wa ta'ala, ko ayyo neɗɗo ɗettuɗo haqqille muɗum tuti e ɗam ɗo gurdan aduna, ko ayyo neɗɗo wonɗo naɓɓude dakammeji gurdan aduna e hoore yeddugol allahu subhanahu wa ta'ala, imma shirkangol mo kanko allahu fi heɓugol jawdi, ma shirkangol mo kanko allahu fi heɓugol laamu, ma shirkangol mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala fi resugol sonnajo ma fi heɓugol moodi, ma shirkangol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala fi heɓugol kellal, ma shirkangol mo kanko subhanahu wa ta'ala fi heɓugol jiidi e ko nandi e sifariɗo peeji. ko ayo jiyangel allahu tabaraka wa ta'ala wonɗo warde tammuɗum on fo e waɗugol zina, wonɗo warde tammuɗum on fo e heɗagol musique, wonɗo warde tammuɗum on fo e memugol sonnaɓe janamɓe e memugol worɓe janamɓe, wonɗo warde tammuɗum on fo e naɓɓugol gurdan aduna, wonɗo ɗurade janngugol qur'ana e sunna. kamɓe Abdullahi ibni umar ɓe maaki wo wattuka haqqille maɗa si tawi weeti bimbi a immike tawiɗa wondi e wonki, ɓe maaki wonde wata waɗuka haqqille maɗa a wuuriday e kiwonki kiikiiɗe tawa ma. si fajiri feeri wonu neɗɗo mo tawata hiɗa fiɓi wonde nde naange ngen no muta haray a waaloyke ka nder kaburu maɗa. ɓe maaki si tawile allahu on accima ha naange ngen nge muti, kiikiiɗe on tawima jemma on niɓɓi e hoore maɗa, kamɓe ibni umar radiyallahu anhuma ɓe maaki waɗuka haqqille maɗa wonde a immodoyta e wonki. ko waɗi ko innete kon annawmu karmo koɓɓe ɓe maaki ko wafatun sughra, ko mayde to sookere. e yijomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi allahu alladi yatawaffa al anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha almaut wa yursilu al ukhra. kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi wonde ko kanko woni ko hunnata ɗiɗo wonkiji si tawi hawri hiɗi ɗanaɗe. Abdullahi ibni abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki kaɓe tafsirata oɗo aya tedduɗo, ɓe maaki yimɓe ɓen si ɗanike allahu sortay ruhuji maɓɓe ɗin o ƴawnita ɗi o fottindinoya ɗi e ruhuji yimɓe maynoɓɓen. ɓe maaki yiruɓe allahu tabaraka wa ta'ala o anniyiɓe wonde o wurnayɓe hay joni hewtali kaɓe maaya, si hewti kaɓe fina o artira wonkiji maɓɓe ɗin e maɓɓe. amma ɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala o timmini gurdam muɗum ɗan, kanko allahu o jogito wonkiji ɗin ton. koɗo waɗi no heewi e yimɓe ɓe tawata ko ɓe waala ɓe ñallidata ñalarma, heeriɗon jemma, bal hoɓɓe goo tawa ko onon waalodata danki wooti ñeeta bimbi tawa ɓe wontino fure, ruhu maɓɓe on sortanoma, ruhu maɗa on sorta, an ko maɗa kon artira, kamɓe ko maɓɓe kon artiraka, sabu on ɗum sa'a maɓɓe on hewti. Abdullahi ibni umar ɓe maaki si jemma tawima wata habbo bimbi tawete hiɗa wondi e gurdan. kamɓe ibni umar ɓe maaki wa khudh min sihhatika limaradika wali mautik wa khudh li sihhatika limaradik. ɓe maaki wonde jogitano e nder cellal maɗa ngal mayde maɗa nde, wa khudh min sihhatika limaradik, jogitoɗa e nder cellal maɗa ngal ko andanɗa hoorema ko fii ko wawata wonanoyde ma an neɗɗo on si a nawni. wa kadalika ma'ana muɗum on no wona jogito e nder cellal maɗa ngal habbitoɗa ɗon nawnare. neɗɗo ko nder kaw selli ɗon o tañƴini wonde ko ɗon o ɓuri sellude,
ko noon nawnare wona nde sabu o maaya nden si tawi ko nawnare o woni to sabu ha o maaya koye on sa'a ɗon nde aranta mo kanko neɗɗo on o nawna o waalo o hoota ka allahu subhanahu wa taala ɓe maki jogitoɗa kadi e gurdam maɗa ɗan mayde maɗa nden habbitoɗa an neɗɗo on ka wuruɗa ɗon sa'a kala sa'a fi kulli sa'atin wa fi kulli hinin bal fi kulli lahda tawa an neɗɗanke on hiɗa habbiti ndeɗo mayde ka jooɗiɗa ɗon ɗa habbi a maayay ka immotoɗa ɗon ɗa habbi ɗoya daro feewa ko a yanowo maaya a ɓornike coñci fiɓa ka haqqille maɗa ɗiɗo no gasa haran nanin ɓortanto ɗiɗo hoore an so tawi hawri an neɗɗanke on a yari ndiyan tañƴinoɗa wonde ha no gasa ko ɗan ɗo wonata ndiyan an sakkitore janɗam mi yarata ɗan ka aduna si a ñaami ñaamete tañƴinoɗa wonde ko on ɗo woni arsike ma sakkitoroje on ka gurnan aduna hebiloɗa hattirde hebilagol fi ndeɗo mayde ibni umar o hoore oɗo maako maɓɓe wa kuz min sihhatika li maradik imana ka wuruɗa ɗon mana on no wona ya wakkilo rewa allahu ka wuruɗa ɗon fi ñande nawnuɗa tawi a wawata hara allah tabaraka wa taala pellet o yi'ino wakkilare maɗa nden sowno wawɗa wa min sihhatika wa min hayatika li mautik e ɓettana kadi gurdam maɗa ɗan fi mayde ma nden mana fewndo ka wuruɗa ɗon wakkilo hattirde wakkilagol tinnoɗa hattirde tinnagol etoɗa tawa ko a gollowo hattirde gollugol fi tawa ñande mayata hara ko a neɗɗo fowtotoɗo ɓawo ndeɗo mayde tawa alanama si wona fowtare bimana oɗo neɗɗo no hani yo wakkilo o heɓilo o tinno o rewa allahu subhanahu wa ta'ala o deftonelaɗo alayhi salatu wassalam o woɗɗito oɗo cheytane kañumma yimɓe cheytan o janga kaɗo diina o eto o fama ka o neyra ɗum wonki makko kin o neyra ɓengure makko nden ɗum o eto kadi yimɓe luttuɓe ɓen fama kaɗo diina o wakkilo o finan sana kaɗo diina islam fi honno si tawi hawri ko ndiɗo jawdi ndi wonɗa moɓude a ɗetta ndi woni waɗa e banque a ɗetta ndi woni uddita compte bancaire ji darna cuulele molanaɗe cuuɗi ɗi tawata ko kuɓeje jane towuɗe sooda otoje mawnuɗe e ko nandi e sifanin piiji jomba sonnaɓe ɗuɗuɓe heɓa geɗal ɓe ɗuɗuɓe ɗaɓɓa coñci ɗuɗuɗi e ko nandi ɗum ɗo yejjita fiila hara maɗa on haraya woni neɗɗo ɗaytuɗo allahu tabaraka wa taala o wi wonne wala tansa nasibaka min addunia o wi wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabghi lfasada fi l ard kanko allahu subhanahu wa taala o wi wonde ko ayyo neɗɗo ko ya wakkilo hattirde wakkilagol hara a yejjitali a accali geɓal maɗa ngal ka aduna ɗon se yi ka fuɗɗode aya kanko allahu o wi wabtaghi fima ataka allahu ddara al akhirata wala tansa nasibaka min addunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wala tabghi lfasada fi l ard allahu tabaraka wa taala o wi wabtaghi fima ataka allahu ddara al akhira o ya ɗaɓɓir ko allahu subhanahu wa taala okkuma kon ka aduna ɗo aljanna lahara on to allahu okkima jawdi ɗaɓɓirndi jawdi aljanna allahu okkima cellal ɗaɓɓirngal cellal ma aljanna allahu okkima gandal ɗaɓɓirgal ɗo gandal ma aljanna allahu okkima feere e faamu ɗaɓɓirɗum ɗo aljanna o okkima doole ɗaɓɓirɗum aljanna wabtaghi fima ataka allahu ddara al akhira o wi wala tansa nasibaka min addunya wata yejjitu wata accu geɓal maɗa ngal ko ayyo neɗɗo ka aduna ɗo jawle maɗa ɗe wata ɗettude fo majje ira e ndi leydi darnugol kuɓeje jane molanaɗe sodugol otoje molanaɗe sodugol coñci ɗuɗuɗe e ñamugol ñameteji wata waɗu gurdam maɗa ɗan e ɗum ɗo tun wata ɗettu jawdi maɗa waɗa ɗum ɗo tun waɗi noon ndiɗo jawdi e hoore mayre ko ya andu wonde ko jawdi allahu tabaraka wa taala ko ndi accata ɗo ko luɓal makko
رضي الله تبارك وتعالى وي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أضاف الله تبارك وتعالى المال إليه كانكو الله أدم بجود من مكو وولي أولنكو كانكو جيندي ورد وي وإنما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض وهندو هبيون دي جولة مهدون جوغاد دي يتن دي مرون بانك جي ekonon de sifadin piiji darnon ɗum kuɓeje piiji ka aduna ɗo o wi on ala e ɗettude ɗen jawle mum finance on fii kaɗo dina makko tele pellet on maayay accon ɗe jawle mum ka aduna ɗo accon ɗi cuuɗi mum ka aduna accon conci moɗon e otoje moɗon ka aduna allahu tabaraka wa taala o hendito ɗum ɗo fuu o wi inna nahnu narisu l arda wa man alayha wa ilayna yurjaun o holli e wonde kanko ronata ndi leydi e kala ko woni e hoore mayre en fof meɗen kadi kaka makko kanko allahu subhanahu wa taala woni ko ruttoyte ɗe eɗen haray an oɗo neɗɗo joomi maɗa tabaraka wa taala o wi wonde wala tansa nasibaka min adduniya wata ɗettu bimana e ɗeɗo geɓe ɗe okkaɗa acca ɗum ka aduna ɗo ko waɗi ko pellet en fof meɗen sen aroyi ñalande ɗarngal yomi mi wiyey wonde laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra on ardi men hande wano men tagiri on noon ka arande laawol no ardinoɗen noon yaltirɗen ka deedi nemiraɓe meɗen ɓen arɗen tawɗen pus en jogaaki konon hotirten ka makko kanko allah subhanahu wa taala oɗo waɗi si o wiyey laqad ji'tumuna furada wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum on ari men hande on fof mo kala e mon ko goto pet no nelano alayhi salatu wassalam ɓe makiri noon yuhcharu nnasu yawma alqiyamati hufatan uratan ghurala ñalande ɗarngal yimɓe men fof maɓɓe ɓe moɓoyte tawa hay goto wattaki paɗal goto wattaki linsere hay garawol ala e makko ko taƴi e makko fuu no arti leññen men tawete lamɗo ko noon darori laamaɗo ko noon darori jomiraɗo jawdi ko noon darori miskino baaso ko noon darori marnoɗo doole ko noon darori neɗɗo lownoɗo ka aduna kadi ko noon darori mana yimɓe ɓe ndendanangal maɓɓe tawa ko ɓooriɗe ha laaɓi pos hay garawol ala e maɓɓe fop tawa en acci ɗum ka aduna ɗo ɗum waɗi si tawi en hani wattude ni moƴƴa e ɗan ɗo gurdam aduna ɗum waɗi si tawi ali ibni abi talib kamɓe seydina aliya ɓe yuɓɓani en gimol ɓe andintini en fiifiyake oɗo aduna kamɓe ali ibni abi talib radiallahu anhu ɓe maaki wonde annafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna alsaadata fiha tarku ma fiha la dara lilmar'i ba'da almawti yaskunuhu illa allati kana qabla almawti yabniha fa in banaha bi khayrin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna li dhawil mirasi najma'uha ودورنا لخراب الدهر نبنيها علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كان علي بيؤمن إنقل دو جمل نقل تواتكو يتي نقل كناني نقل لماكي وأن النفس تبكي على الدنيا وأن كيدو ونكينو ولا إخوري ورو أدنا ونكينو دوغن أدنا هكي بيدو في أدنا مهبا جودي مهبا لامو mi darnay cuuɗi molanaaɗi mi sooday galleeji yaajuɗi mi jombay sonnaaɓe labaaɓe mi heɓay zurriya ɗuuɗuɓe mi sooday conci sattuɗi piri mi ñaamay mi yaray mi waɗay annafsu tabki ala dunya ɓe maaki waqad alimat ko pellet le wonki kin tigi no andiki andi kadi anna saadata fiha tarku ma fiha wonde maloore nden ka aduna ɗo malagol neɗɗo ka aduna ko tertagol ko woni ka aduna ko binana kala ko tawata koko annanda hoore ma islam no wiyo neɗɗo on terto koyo wakkilo o woɗɗito ɗum ɗon o terto e ɗan ɗo gurdan aduna fiye o male ɓe maki wonde la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha ɓe maki alana neɗɗanke hay e goto galle ɓe tawata ɓaawo o mayde o hoɗoyay e majje illa allati kana qabla almawti yabniha alanamo galle hay e goote e tawata kanko neɗɗo on ɓaawo o mayde o hoɗoyay si wona ɗen galle ɗe o laatino hari himo mahaynode ko atti o mayde
holli en honɗum wonde jaka yo oɗo aljanna mo faalaɗen ko ka aduna ɗo woni ko moƴƴinten o ko ɗo woni ko yangotoɗen fii yo aljanna meɗen on darano en no moƴƴiri ko ɗo woni ko yangotoɗen fii yen heɓu kuɓeje molanaɗe e ko ɗaɓɓa nder ton oɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ka laylatul isra'i wal mi'raj ɓaɓe hawroyi e nabiyullahi ibrahima alayhi salatu wassalam annabi ibrahima nelno nelaɗon alayhi salatu wassalam e meɗen ɓe maaki si a yehi wi'anan mofte maɗa ɗen miɗo hiwroɓe miɗo salminaɓe humpitaɓe wonde aljanna on ka allah tabaraka wa taala ko tere laaɓuɗo poos ko kamɓe woni ko gollata toon ɓe darrane ga cuuɗi kamɓe woni ko gollata toon ɓe cuɗinane ga cuuɗi maɓɓe ni kamɓe woni ko gollata toon ɓe darnane ga ɓe awane ga leɗɗe e ko nandi e sifaɗin ɗon piiji ali ibne abi talib ɓe maaki la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuhu illa allati kana qabla al mawti yabniha ɓe maaki fa in banaha bi hayrin taba maskanuhu si o mahiri kanko neɗɗanke on ndin suudu makko ɗon ɗen galle makko ɗon no moƴƴiri ay bi ta'ati llahi wa bi ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam tawi ko ɗum ɗo woni ko o darniri galle makko ɗen taba maskanuhu galle makko ɗen ɗe laboyte ɗe laaɓa ɗe hetto wa in banaha bi sharrin khaba baniha si tawi o mahiriɗe kadi ko boni yeddugol allah lundagol nelaɗo alayhi salatu wassalam fincugol bida'aji waɗugol shirkuji e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji ara yo andu kanko neɗɗo on o sowoyay nden ñanden ɓe maaki wonde amwaluna li dawil mirasi najma'uha woɗe jawle men ɗe wonde moɓude ɗo moɓen nu fuu darnin cuuri moɓen nu fuu sooden otojeele moɓen nu fuu ukken ka banque wiye kaari no mari compte bancaire e banque ji ɗin fuu ma fikkere majji ma kanko ɓuri wonde actionnaire e o banque to ɗum ɗo fuu kamɓe ali ibne abi talib ɓe maaki wonde yen andu ko ronayɓe en ɓe wonɗe waɗande ɗum ɓe maaki wa duruna li khirabi dahri nabniha ɗi galleji ɗi wonɗen darnude ɗo woko yirbale zamanu ngu wonɗen waɗande ɗum ko waɗi ɗe ɗo galle ɗe darneten ɗo waɗen kaaro nder e ɓaawo waɗen clim e chambre kala hayka duusiji joɗɗinen meuble ji molanaɗi allahu fodino e wo itte ɗum fof ka hoore leydi ɗo o wi inna nahnu inna ja'alna ma ala al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma alayha sa'idan juruza o wi menen min waɗi ko woni ka hoore leydi ɗo ko min cuɗinira leydi ndin min labinirani o wi kono noon min ittoye ɗum fuu kadi min muncita min watta mbullaari ndi tata ko laaɓu ndi pos enen waray ye wattu yili moƴƴa e to ɗen gollamen filahara oɗo aduna mo wonɗen e muɗum ko gurdam won seeɗa wonni wamal hayatu dunia illa mata'ul ghurur joni men tigi taguɗo aduna o ngo wi en wonde gurdam aduna wonaali siwana ko dakamme won hoday kun ko dakamme won ɗaynay kun ɗare moƴƴa oɗo aduna mo wonɗen e muɗum hande hoɓɓe goo arino e makko ɓe ɗaɓɓino e makko kala ko neɗɗo ɗaɓɓata ka aduna ɗo kono honto ɓe haarano few siko ɗaɓɓaynoɓe laamu ɓe haarano laamu siko ɗaɓɓaynoɓe jawdi ɓe haarano jawle siko ɗaɓɓaynoɓe geɗalɓe ɓe haarano geɗalɓe ko ɗum ɗan ɗo gurdam ɗan hodan ɗan ɗaynayi allahu wi waya ayuha nnasu inna wa'da allahi haq fala tagurrannakum alhayatu dunya wala yagurrannakum billahi algharur o wita en jaɓu oɗo aduna o hoda en o ɗayna en o jam fay waɗi so a ndaarimo a tawi mo heltini si a ndaarimo a tawi mo laɓa si a ndaarimo a tawi mo cuɗa kono oɗo ko onelano alayhi salatu wassalam fewtuno sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe maaki mal faqru akhsha alaykum walakin akhsha alaykum ad-dunya idha futihat alaykum an tanafasu fiha kama tanafasu fiha fatuhlikakum kama ahlakathum ɓe maaki ko ono yo mofti am min na basal mi hulani on ko mi hulani on ko oɗo aduna si o udditoyama e hoore moɗon e hino noon addunia qad futihat alayna fi hada zaman e oɗo zaman mo wuruɗen e muɗum aduna udditama e hoore meɗen aduna cuɗama o laɓinama elaɗon ɓe maaki ko ɗum ɗo ɓe hulani en woofi honno
wata en puɗondir e ɗaɓɓugol oɗo aduna, ɗaɓɓugol laamuuje, ɗaɓɓugol jawle e ɗaɓɓugol weli e fotiji aduna waɗen ado e ɗum ɗon accen ko allahu wino en ko yen adondirtu fastabiqul khayrat wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun limithli hada falyamal al'amilun sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. ɓe maki poɗodiren kaari yeyleydi kaari mi yahay toon, kaari darni galle kaarijo mi darnay ɗum, kaari soodi otowal marque kaarijo mi sooday ɗum, kaari soodi coñci marque kaarijo mi sooday ɗum. nelaɗon ɓe maki kami hulani on ko si ɗum hewtoyi poɗodiron e ɗum aduna on halkira on wona o halkirno noon ɓe aranɓe. no woni hunde nde tawata hande jama on ɓurɓe ɗudde ɓen ko poɗodirta ko fiɗan ɗo gurnan aduna. joni noon haray ɓama dama hiɗen habbi ndeno mayde hiɗen andi nde taway en to en jaɓuɗan ɗo gurnan aduna ɗan hoda en ɗan ɗaynayi. allahu wi wa mal hayatu dunia fi l akhirati illa mata. wo gurnan aduna ɗan ɗan wonali kala hara si eɓɓama si wona dakanne wunni. ndaren oɗo hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam, hadis wonɗo ka sahihu muslim, hadis e ittaɗo e mustawrad ibne shaddad. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ma masalu dunia fi l akhirati illa ka misli ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fi lyammi falyanzur bima yarji. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe misande en aduna on e lahara on ko honno way. te andi karmokoɓe arabuɓe ɓe maki wofa bil misali yattadihu l maqal, ko si misal jonnama siko wowla ko ɓurta laaɓude. ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ndi mana si goɗɗo e meɗen no faala andude eɓɓindirgol aljanna on kañum may aduna on. ɓe maki kanko neɗɗo on ko yo ƴettu kollum makko kun o yaha ka bahru ka maayo, o ukka kollum kun ton o ƴawna ko yeru ndiyan ko kun ƴawidi e mum kon, ko ɗum woni aduna on fop e nemaji muɗum. ko luttiti kon ka bahru ko ɗum ɗon woni ko wiyete kon hedde aljanna on. ndinno eɓɓodirta few. ɗum nori hadis sellude wonɗo ka sahihayni ittaɗo abi hurairata radiallahu anhu. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki la mawdi'u sawti ahadikum fi l janna hayrun min addunia wa ma fiha. ɓe maki goɗɗo e meɗen sinati aljanna yo allahu tabaraka wa taala naadu en en ɓen dangal meɗen aljanna o danda e lette makko ɗe. ɓe maki si tawi en naati aljanna wo tuggordu ndu goto kala e meɗen jonnete ka aljanna place ka tuggordu ndu ɓaroto ka ndu waloto ɗum tun. ɓe maki yiru on ɗon place on ɗon tun no ɓuri aduna on e dendagal ko woni e nder aduna on. on waɗi sino hani en wattu ili moƴƴa, sino hani en wattu ili moƴƴa. si tawi ko laamu wonɗa yanganade Firaun laamino moƴƴa o harano, Numruz laamino moƴƴa o harano, Buktu Nasara laamino moƴƴa o harano e ko nandi sifa ɓe. si tawi hawri ko jawdi wonɗa ɗaɓɓude Haruna en heɓuno jawdi kono ɓe harano. mana kala ko ɗaɓɓata ka aduna ɗo ko ya andu a harata ka aduna ɗo ha ñande wallinaɗa ka kaburu maɗa. yo noon aduna on ñande darɗamo ñande darɗamo a tawi mo laaɓa, a tawi mo foti. si a yewtiri ɓawo makko hode o ɗayni halkoɗa ko ɗum waɗi siɗi a eto wakkiloɗa ɗaɓɓa fowtare maɗa nden kala hara to wonaya ɗaɓɓu fowtare maɗa nden ka aduna ɗo. oɗo neɗɗanke o eto o wakkilo o tinno ha tawa ñande mayde nden ari tawi mo hara nden ñanden an neɗɗo on a darotako wi'a yo ɓe yilte, wi'a yo allahu tabaraka wa taala artiri e gurdan golla ko tawata a gollano kon. e andi goto kala nelaɗo on maaki si hewti ka o maaya o yeloto yiltagol haysi ko moƴƴo, saabu honɗum kanko moƴƴo mo yelorta yiltagol ko o yi'i joddi ko o foda kon tawa noon yimo faala yiltitade o golla ko ɓuri moƴƴude. kono si tawi hawri ko a neɗɗo malkisaɗo yiltitagol ngol landotoɗa ngol ko fiya moƴƴinti golle maɗen. ɗum allahu tabaraka wa taala o wi ya ayuha alladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum almaut fayaqula rabbi lawla akhar. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.
Walaikum assalam wa rahmatullahi ustaz. Nam an oɗo neɗɗanke wakkiloɗa hattirde wakkilagol etoɗa tawa ñande oɗo malaikajo arani wonki maɗake hara nden ñanden haysi a toroto yiltegol ko torortoɗa ko fi ɓurtugol moƴƴinde fi ya ɓurtu heɓude joddi. Jomi meɗen tabaraka wa ta'ala e wi ko o yewti en kon e oɗo aya tedduɗo o wi en eto ɗetten jawle meɗen ɗen financenɗe ka kanko Allahu o landi ɗon ko atti mayde nden arde hewtito goɗɗo e meɗen o daro inna lawla akhartani ko ayyo joomi ko honɗum hari nen naalan yeru seeɗa ma hanino ya nennanan e gurdam mi wuura ko lutti seeɗa simi sa waɗanilan ɗum fa asaddaqa wa akun min assalihin mi okkitira jawdi an min pop mi moƴƴinay golle an ɗen mi jiye ɓen hulaɓe ma ɓen moƴƴuɓe Allahu wi walan yuakhira Allahu nafsan ida jaa ajaluha o wi kala wonkiki tawata sa'a makki on hewti Allahu nennantaki ɗum o wi aya goo hatta ida jaa ahadahum almaut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha Allahu wi neɗɗo bonɗo on yeddowo Allahu tabaraka wa ta'ala waɗowo zina ñaamowo jawle riba neɗɗo mo tawata ko neɗɗo yarowo beere heɗotoɗo musique saliɗo qur'ana e sunna lundiɗo ɗiɗo jokki weli e foti makko o yewtiri ɓawo iblisa e sowon sinale mum e himɓe iblis o jokki oɗo aduna e cuɗariji muɗum si hewti ka o maaya o daro o wiya rabbi irji'un ko ayyo joomi mi torike ma yamiranan ɓeɗo malaikaɓe ruttollan artirollan e ɗan ɗo gurdan wata on naɓiran ni wata on hotiniran ni la'alli a'malu salihan fima tarakt si o waɗanilan ɗum ko pellet mi moƴƴinay golleji ɗin mi gollay kala golle ko mi accuno ka gurdan aduna simi hajjoyalo mi hajjoyno simi janngano qur'ana mi janngay nde mi faama nde mi gollitira nde si tawi hawri mi dépensano jawdi an min fi dina mi waɗay ɗum si tawi hawri pellet har mi juuloytano mi juulay simi horatano mi hooray simi heɗotono musique mi accay simi yawtono mawɓe am mi ɗoftotoɓe kala ko andanɗa hoore ma ko moƴƴi mi waɗa la'alli a'malu salihan fima tarakt Allahu wi kalla kalimatu raddin o wi ɗum wawa wonde innaha kalimatun huwa qailuha oɗo neɗɗo ko konngol ngol o woligol o jaɓantaki jon noon oɗo neɗɗo si tawi hawri ko neɗɗo mo tawata ko malkisaɗo si tawi ndeɗo mayde nde aranimo awinelaɗo alayhi salatu wassalam koɓe sifani en kon e oɗo hadith al-Barra ibnu Azib si tawi neɗɗo on ko malkisaɗo salinoɗo diina sali qur'an jangata qur'ana jangata sunna no lundi qur'an si nde fontama o wawata jangude harfu si aya jangama e mayre o wawata firde hay e hunde o anda hay e hunde e kaɗo dina bal ko o woni dogude fop ko fi moɓugol jawle aduna e weli e foti aduna oɗo si tawi hawri mayde nden hewtimo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki Allahu subhanahu wa ta'ala imminay malaikaɓe ɓe tata ko hulɓiniɓe kanuɓe mbaadi malaikaɓe luuɓuɓe bargol ɓe ara ɓe tawa oɗo neɗɗo no waali kanko neɗɗo on himo e dande mayde ɓe fewtamo kanko oɗo neɗɗo ɓe wiya ko ayyo neɗɗanke a yeddino Allahu subhanahu wa ta'ala ka aduna ɗo a salanike mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala a jokki o aduna a sikkuno a iwata ɗo a jokki ɗan gurdan a sikkuno a siwa iwde e ɗan a yeddi Allahu tabaraka wa ta'ala ɗa sikki a ɓattaki hotugol ka makko haray hande ko wiyete fowtare kon ko ha hande marɗa ɗum a hoota woni ka tikkere Allahu subhanahu wa ta'ala si tawi ɓeɗo malaikaɓe ɓe humpitimo ɗum ha gasi on zati ɓe hollimo kadi ko yata ɗum si o maayi malakul maut kamɓe hoore maɓɓe alayhi salam ɓe tawa oɗo neɗɗo ka o woni ɗon ɓe fewtakiɗo wonki makko tunuki ɓe gandi wonki Allahu wi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha gomɗi malama gañike kala on neɗɗo laɓɓinirɗo wonki makko kin ɗoftagol Allahu e ɗoftagol nelaɗo alayhi salatu wassalam jokkugol qur'ana kañum ma e sunna
gomɗi malki sama noon kadi naji kadi soyi kala on neɗɗo mo tawata ko neɗɗo tunninirɗo wonki makko ki yeddugol Allah, tunninirɗo wonki makko kin shirku, o tunniniri wonki makko kin bid'aaji, o tunniniri wonki makko kin ko lundi qur'ana e sunna, oɗo kadi gomɗi o malki sama. Madama noon hari ko neɗɗo mo tata ko tunninnoɗo wonki makko kin o jaɓani qur'ana e sunna, malakul mawti fewtaki wonki tunuki ɗo ɓe maka ya ayyatuha nafsul khabisa ukhruji ila ghadabin min rabbiki wa sukhtin. ɓe maka ko ayo wonki tunuki, ko ayo wonki saltiɗuki, ko ayo wonki ñidduki, ko ayo wonki luuɓuki, yaltu hande yaha ka tikkere joomi maɗa, yaltu hande hoota ka lette Allahu subhanahu wa ta'ala. Si tawi hawri ɓe noddi wonkikin ki tawi alhaali makki on ko ni woniri, kanki wonkikin e hoore makki ki ñoƴƴito ka nder ɓandu. kamɓe malakul mawti ɓe puuɗira wonkikin doole, ɓe wondi e malaikaɓe ɓe gollidata e muɗum, ɓen ɗon malaikaɓe ɓe luubo oɗo neɗɗanke, ɓe piya oɗo neɗɗo. ko ɗum Allahu wi walaw tara id yatawaffa alladina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadhuqu adhaba alhariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidallamin lilabid. Allahu wi wonde si tawi no hawri ayi ayno ɓeɗo malaikaɓe si ari ittugol ɗiɗo ruhuji yimɓe yedduɓe yimɓe heferaɓe, kamɓe malaikaɓen hiɓe piya geece maɓɓe ɗen, ayi geece ɓeɗo wonɓe mayde heferaɓe hiɓe piya ɓabbe maɓɓe ɗen kadi ɓe luuboɓe ka geece, ɓe luuboɓe kadi ka ɓabbe maɓɓe. kamɓe malaikaɓen ɓe wiya ɓe dhuqu adaba alhariq, meeɗe lette sumugol ngol, ɓe wiya ɓe dhalika bima qaddamat aydikum, ko wonɗo yiwde ɗo ko joddi ko tawata juuɗe moɗon ɗen faggitinoke, ko shirkayno ɗon kon ni, ko waɗayno ɗon bid'aaji kon ni, ko darotono ɗon ko yeddon Allahu e nelaɗo on ni, ko yarayno ɗon beere, waɗayno ɗon zina, heɗotono ɗon musique, tokkayno ɗon meeshi ka hoore moɗon, wujotono ɗon produit ji, sali ɗon ɓornade ɗiɗo conci islam, buumon ɓalli moɗon ɗin ɗi fof majji, yaltinɗon ɗum ka kene, yaltinɗon ŋariji moɗon ɗin ka kene, onon sonnaɓe fi yo yi'e ko a woni hombo, ŋari maɗa kinno fotata, saliɗa buumade, suuɗa ɓandu maɗa ndu dendanagal mayru, hande ko sabu golle ko golluno ɗon fitinɗon ɓeɗo worɓe ka aduna, wirti ɗon kon e ko nandi sifaɗin peeƴe, ko ɗum woni ndi joddi ko yiɗon ɗo ko bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidallamin lil abid. o wi nokkugo yaya goo wonde walaw tara id adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna adhab al-hun. wosiya tawi ɓeɗo yimɓe toñuɓe hara yi'ayno sanga ɓe mayata, tawa malaikaɓen no fonti gabitti muɗum, no wiya ɓe sorte ɗi wonkiji moɗo, yaltine ɗi wonkiji moɗon tunuɗi luuɓuɗi, hande ko on yoɓeteɗe joddi ndi tawata ko joddi lette jasinayɗe. si tawi hawri ɓeɗo malaikaɓe luubike oɗo, ɓe piimo ngal ɗo piggal, malakul mawti sorta oɗo ruhu makko yaltiniramo doole, ruhu luuɓuɗo, ruhu ñidduɗo, ruhu tunuɗo. malaikaɓe no ɗon heɓe jogii bulle, ɓe ɗetta ɗen bulle ɓe cukka ruhu on e muɗum, on sati ruhu on fuɗɗo luuɓude. e nder ko luuɓata ko luuri ndi yaha ha hewtoya malaikaɓe Allahu ɓen ɓe pap maɓɓe kaɓe hikkori wo. ɓe maaki malaikajo hay e gooto luttata siwana o huɗay oɗo neɗɗo, o wiya ko kaari ɗi kaari hombo ni, Allahu tabaraka wa taala huɗi kiiɗo wonki, Allahu subhanahu wa taala yo woɗɗintin kiiɗo wonki yurmede makko nde. malaikaɓe wonɓe ka leydi huɗamo, malaikaɓe wonɓe ka kammo huɗamo. oɗo neɗɗo si tawi ɓe sorti kiiɗo wonki makko, ɓe gandi ko on sa'a jama on fuɗɗoto wullude, yimɓe ɓe wulla, jama on maapo, ɓe sonjo, ɓe ɓitto. ɗum waɗi si ɓe wi karmokojo goto o waaji waaju, o yuɓɓi ɗum o waɗi gimol, o wi yabna adama anta alladi waladatka ummuka bakiya wannasu min hawlika yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna idha bakaw
fi yawmi mawtika dahikan masrura. Oɗo karmokojo tedduɗo o maaki yabna adama ko ayyo geɗal adama ko ayyo ɓingel, ko ayyo ɓingel adama ko ayyo jiyangel. O wi anta alladi waladatka ummuka bakiya, ko awwoni on mo tawata ñande biro ma jibinnoma ɓe jibine yaltuɗa ka tege maɓɓe tu wulluɗa tawiɗa wullude. Karmokojo o maaki wo wannasu min hawlika yadhakuna surura, tawi yimɓe wonnoɓe takko maɗa ɓen hiɓe jalde weltare. Goto kala no welti kaari jibini ɓiɗɗo kaarijo, kaari jibinanama ɓiɗɗo kaarijo, ɓen ɗon no jalde no welti tawi an hiɗa wullude. O wi kanko karmokojo on wonde fa'amal li nafsika, golla wonki maɗa kin an takuna fiya laatoyo ida bakaw si kamɓe ɓe wulloyi fi yawmi mawtika ñande mayde maɗa nden Allah to yoɗa dahikan masrura, tawa ko a wonɗo jalde wonɗo weltade. Bimana da'iman ko ya jaɓu lutodiron an ñande jibinaɗa tawi hiɗa wullude kamɓe hiɓe jalde, ñande kamɓe ɓe wulloytama ko ya wakkilo gollaka aduna ɗo ha tawa nden ñanden an ko ya wonu neɗɗo jalowo. Bimana tawa nden ñanden ko a hollaɗo aljanna ko ka aljanna fokkituɗa nde kamɓe ɓe wulla ɗo an hiɗa welti ko hotuɗa kon ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Jonno malaika ɓen si sorti oɗo ruhu ha gasi ɓe hammina oɗo ruhu naɓugol mo ka Allahu subhanahu wa ta'ala, ɓe yaha ɓe hewta ka kammu arano. Si ɓe hewti ɗon ɓe ɗaɓɓi udditanede ɓen malaika ɓe wiya acce men lamdo joomi meɗen tabaraka wa ta'ala si tawi o kawtiray e sifaɗi ruhuji luɓuɗi ɗo, si tawi o kawtiray e sifaɗi ɗo ruhuji ɗi tawata ko ñidduɗi, ɓe lando Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu yaɓe kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, wonde pellet ɓeɗo yimɓe ko tabiti ko yimɓe bomɓe bandiɓe ɓen ko yimɓe ɓe tawata wana ka illiyuna ɓe naɓete kaka sijjin ka kaso wongo ka sengo leydi jeɗɗaɓiri to woni ko ruhuji maɓɓe ɗin naɓete. Ɓe wi on sati ɓeɗo malaika ɓe accita ruhu makko on dow ton, kanko ruhu on ka wonɗo o lette ɗon, kanko ruhu on ha neɗɗo on surre. Laren noon oɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗanke wonnoɗo ka aduna, no wiye Messie kaari, ma no wiye Sabanjo kaarijo, ma no wiye Alajji kaari, e ma no wiye ɗum ɗo e ɗum ɗo. O ko patronjo wonno, ma ko lamɗo wonno, no mari village ɗuɗuɗi, voyage tasina e avion, voyage tasina e hélico, no mari coñci ɗuɗuɗi, no mari ñameteji dolle dolle. Oɗo si tawi hawri o waalike o wonti fure, o wonti neɗɗanke mo tawata o wawata yiltade ko si o yiltama on sati kanko oɗo neɗɗo ɓeɗo yimɓe rondike mo ɓe nabi waɗi ɓe wi wo a lootay fure ha looteɗa, a kasangay fureji ha ñande goo kasangeɗa, a rondoto fureji ka balbe maɗa ha ñande goo tawa ko a ronda, a asay kaburuji ha ñande goo asaneɗa, a surray yimɓe ukkoɗa e kaburuji wallina yimɓe ha ñande goo tawa ko a woni ko wallinte, a ombitay kadi leydi mbullari e hoore yimɓe ha ñande goo tawa ko an ombitete. Jon noon neɗɗo marnoɗo ɗum ɗo fuu tawa o yaltidata ka gurdan aduna ɗo siwana kunɗo kasange makko e oɗo hottollo makko, ɗo tu woni ko yaltidata mum. Walisije coñci accama, armoire je coñci accama, portemanteauji ko marno coñci fop accama, paire paɗe accama, chambre ji ɓuɓuɗi e danɗe yaajuɗe butuji resort accama, otoje marɗe clim accama. Oɗo neɗɗo ronde wondude kunɗo popelinu kasange e kalɗo hottollowal o naɓe e gayi kum faaɗu kum, gayi kum seeɗa wum, siko e ndungu mo susatano yo loope wiccu ɗum maayo coñci muɗum tuunu, o dembine o walline e ɗerɗam ɗiyan, siko ceeɗu o walline kanko neɗɗanke on e nder ndiɗo mbullaari ma e hoore ndiɗo mbullaari. Jon nun tawa hino mo acci buutu wi ɗatungi, chambre wi yaajungi, oɗo neɗɗo are walline e nder kunɗo gayi kun. Nduro ɓandu ndu yangantono ka aduna ɗo ñameno fiyundu sembu,
wujotono nebbe fiyondu jalbu o neyi nduɗo o acci newgo ruhu makko on tawi noon ko ruhu on woni ko yaata ndu ɓandu ko geɓal gilɗi. kalmo ko jogoto wi wo ya khadimal jismi kam tas'a li khidmati ata'abta nafsaka fima fihi khusran o wi wastaqbil ala ar-ruhi wastakmil fada'ilaha fa innaka birruhi la bil jasadi insan. oɗo karmo koje tedduɗo maaki wonde ya khadimal jismi kam tas'a bi khidmati ko ayo neɗɗo yangantoɗo nduɗo ɓandu ma wono foti ko wonɗa e yangade no foti ko wonɗa e tampude fi ndu ɓandu. sai kala si baadu waɗi ɗaɓɓa nebban e pomade wuja yo iwu, sa'a kala ko ndiyan, sa'a kala ko wujagol nebban ko urnagol. o wi ata'abta nafsaka fima fihi khusran wo a tampini wonki maɗa kin e ko tawata ko perdi woni e mum ko waɗi ko geɓal gilɗi wonɗa newde ɗum. o wi wonde fastaqbil ala ruhi wastakmil fada'ilaha woya fewtu ruhu maɗa on etoɗa ha ɓure makko ɗen timma laɓɓina on ɗon neya on ɗon hattirde newgol. o wi ko waɗi noon an oɗo neɗɗo ko ruhu on wonirɗa ɓiɗɗo adama wana nduɗo ɓandu. seede muɗum neɗɗo o ñande ruhu o yalti e makko wo ayay ñuuƴi e gilɗi e ko nandi mum no ara e makko kono tanke ruhu on no e makko ɗiɗo arataɗi ƴawiramo no woniri noon kanko neɗɗanke on ko neɗɗo tedduɗo. oɗo neɗɗo ñande rondaɗa ta duwa anditude ɗum waɗa ka haqqille ma ñande goo harayɗa jindude e balbe yimɓe addeɗa wallineɗa ukkeɗa e kunɗo kaburu ɓe ombita ɓe fo maɓɓe ɓe hoota siko baben ma ɓe hooti ɓe acce ka kaburu ɗon. si tawi nene goto mano ɗon o hoota o acce, si tawi hawri israɓe mano ɗon ɓe hoota ɓe acce, weldiɓɓe maɗa ɓen fo hoota accama. luttida e ɗiɗo golleji maɗa, luttida e ɗiɗo golleji maɗa, luttida e ɗiɗo golleji ma wona noon neɗɗo mo tawata ko a neɗɗo landeteɗo ka kaburu waɗa contrandi gurdam maɗan ɗan wurunoɗa e muɗum ɗan ɗo. jonnon madama en fo meɗen ko en hootaɓe on kaburu joni meɗen wi'i en minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. e ayago wi fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. e ayago wi wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. idan haray madama ko fi ndeɗo mayde woni ko wonnoɗe yewtude haray ko yewondiri e fiyake mayde konko haɗo ari yeeso ɗon hande kadi koko wiyete kon alhayatul barzakhiya. haray ɗum no en addirari ɗum no fi andingal goto kala e meɗen o mayay wiwɗen mo kala e men no felliti wonde o mayay ko addirɗen ɗum ko andintingol en e wakkilo hebilanoɗen ndeɗo mayde nde en anda ko sa a hombo nde werata ka meɗen. yomi mi wi fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. aray hada wa billahi at-tawfiq. فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام